باش برنامه چرایی کشوریوانه به هفته جی مجاری ما دیسا کردستان روجلات ناوین و ولاتین حریمی و هر وها سیاست گلوبال و باندورا ویل حریم کردستانی و روجلات ناوین امی ویان نقاش بکن پیشی امی بری خوبدن دوریم کردستانی هر جیه کی پیشکتنه که ارینی و نینی و هنن پیشی امی وان آگاهیان بگرن و پشت راجی مسئله سیاسی ناونتوی و گلو مدل ویال کردستانی دنابرا دولتان دا چا پیک بی امی وانا نقاش بکن بله ام کرم میوان ما استودیوی مریم فتحی هون خیراتنا برنامه ما انداما روبرجیا کجار لأوروپایه دیسا مامستا عبدالله اوک بریجی شارداری کریه سیاست مداره و سندکاوانه لباکر هاتیه هر حادثه بریا آنلاین میوان ما دکتر سعید کسکین زانست سیاستیه و سما باغداشی هفسروکاتیا نویسگاه تکلیانه لروجاوای کردستانی اویجی پی در پی مرابن 2 ساعتا امیوان مجاران هم مجارین امبیجن روزانه یه پراتیکی هم جیه تئوریکی امی نقاش بکن و بگرن گلو هر سیاسی و ام چه بکن چه پیشنیار بکن ایرو مجارمه بری رزدار مرجم بگرنته نها لروجلات کردستانی روش چیه ام زانن گله کم بیجن آمریکا ایرش کر ایرانی برسیودا قاوسک سیاسی آبوری جواکی هیه هند کارن تصویره که چه بکنش بومه بله یعنی راستی ده پشت ویشر دومه داویده مل آبوری پرزخ سر ایران چه بویه و ام دزانین هر کاسکو مل آبوری زخچه ده به سرگل زده تر به مل آبوری تأثیر ده که تایبت پشت شره ده ترس کمار اسلامی جسر هلدان نویا گل هیه جبرکو کمار اسلامی پر لاواز بویه به شره ده پر لیدر وی ایدئولوژیک هاتنه قتل کردن هزن وین پروکسی در دور ایران ل ولاتن دن پر هاتنه لاواز کردن آن نمان آن هاتنه لاواز کردن و تسلیم کردن و مل لشکری جی ایران ضربه خواردیه هرچند که ایران جی برخودا ملی تنگاوا اورموز ملی هرشی کو سر ولاتن عربی کر ملی زخت آبوری کو سر ولاتن دن چه کر جبر کو ولاتی که پرجه استراتژیک ملی آبوری ملی استخباراتی ملی سیاسی ده اما نها وکی پانوراما کی بخوازم ببیجم قیران کی پرمزن جیان ده که کمارا اسلامی هم هندورین هم دروی ولات خو او شر اگر ام بخوازین در انجام شر ببیجن براستی جینه امریکا و اسرائیل سرکتن ایران به شر ده سرکت هر کس دخوازه ببیجه از سرکت اما کسی که جوانا سر نکتیه به شر ده نها جیم دبینین هر روز روشالات ناوین جیر تأثیر و کارگری به شر آلیاد نوچه دبن مثلا رکتن مکه کو نیوان ترکیه و پاکستان و عربستان چه بو ازویت خازم پرسم یعنی دیسا ام وگر ناو ایرانه بله بری شرج ام بیشن امبارگو هبود دورپیچ آبوری هبول سر ایرانه بله دیسا ام بیشن پرسکره که نافخوی هبون به تایبتی جهلا جنگه اردنگاری هلا اکولوژیک و گل خطر هبون جبر کو کماسیا آوی و وکی دن دیسا ام بیشن گل رژیم نر کیف خواش بو سرهلدان هبون جن جیان آزادی دست بکر سالا چویجی به 10,000 انسان ام بیشن 100,000 انسان رابون سرپیا به 10,000 انسان جاتن قتل کردن نها پشتی شهر اویا سانچی امنو چه پشت بون اوانا ایدی نه آبوریت یا خافتن نه روش ملت یا خافتن و هیلی بر روش چیه راستی جی نها لإيران ده خلق يعني از بيجم إيران سرهلداني كي نو جيان بك منها پر كمتل لما هيكي ما يجبو سالوغرا شورشا جنجيان آزادي لإيران سر رايوي بحران كو لإيران چه بو يا ما كمارا إسلامي تو هنگاوي كي همبر داخوازيين گلين إيران داخوازيين شهروندين إيران پاشتا نهاویشتیه ایدام بردوام دیکه دست بسر کرن بردوام دیکه دیساجی او پولیتیکای زخت و گجار لسر گل جبو کنترل کردن گل للاین کمارا اسلامی بردوامه یعنی زیدتر بویه کمتر نبویه جبو بیجی پر قیران آبوری هنه وکی هم گود قیران جنگی هنه یعنی ایران به 80 لسد ایران آخا ایرانی هشک بویه و نهاجی پر ناوندن و زیوی لخستنه تایبت هر داویده هنگ ناوندن پاکش کردن آفجی لخستن. برای جی انرژی جی بله جی انرژی لخستنه جی لشکری لخستنه جین تو جی کی نظامی تو اگر
نەخشا ئیرانە ببینی بکەی دوو قاتی ملێ ڕۆژئاوایە ئیرانە و ملێ ڕۆژئاوایە باکوورە ئیرانێ تو جەیەکی لەشکری نەمایە ئەمریکا و ئیسرائیل لێ خستنە تو جەیەکی حساس سیاسی نەمایە ئەمریکا و ئیسرائیل لێ خستنە ئەو ژی gelek dezgehê petrolê hatine rûxandin bir taybetî ew herîma herqê em bêjin wê derê petrol difrotin بەڵێ بەڵێ êdî ew jî بەنداو هاتنە لێ خستن پرد لە ئیرانە هاتنە لێ خستن یانێ پڕ ئینفرانستروکتورن ئیرانێ هاتنە لێ خستن ئیدی هەری داویدە ئینفرانستروکتور لێ دەخستن ناوەندن ئەوێن بەڵێ بەڵێ تەکنۆلۆژی پیشەسازی واناژی لێ خستنە ji bo vî îran derbekî mezin xwardiye vê şerê de ema sererayî jî ez dikarim bibêjim niha navxwe de jî qeyranekî jiyan dike yanî dewleta îran bi xwe navxwe de qeyranekî jiyan dike bûye çend bal yek milê Muşteba Xamneyî sipahê pasdaran e ew tam îdeolojiya teokrasiya îranê berdewam dike tam ser radikalizma oliya xwe dixwaze polîtîkaya xwe berdewam bike milêk jî milê reformxwaz e li îranê ji ber ku ew terzê ku lîderên îranê hatin kuştin bi me nîşan da ku siyaseta Amerîka û İsraîl dixwaze bala reformxwazê îran pir lîderên bala reformxwazê îran nehatin kuştin zêde lîderê ku kuştin rêberê ku hatin kuştin kesên herî hesasê leşkerî siyasî îdeolojî reîsê meclis wana hatin kuştin milê îdeolojîk be dewleta Komara İslamî pir girêdanê wana hebû wana zêde hatin kuştin û herê davî jî me dibînîn mesela Serokkomarê îran dê ser sehne û bi saatan daxife û tiştek jî çênabe ew jî hinek guhorana taktîka şer li îranê bi me nîşan dide niha bi şewa hinek cê îran lê dixin bi roja dibêjin em ê daxivîn dîsa bi şewa hinek cê îran lê dixin bi roj dibêjin daxivîn yanî îran bi xwe de qeyranekî nav dewleta xwe de jî jiyan dike hinek rayedarên îran hinek dewletmêrên îran dixwazin muzakire çêkin vê muzakire bi Amerîka û İsraîl re berdewam bibe hinek lîderên îdeolojîkê îran jî dibêjin gerek em întiqam yanî em tolheldana rêberê xwe kesek ku hatine kuştin em ê ji Amerîka û İsraîl bixwazin yanî niha dû ew hene li ew etnîkî em bêjin Kurd hene, Azerî henin, Ereb henin, Belûcî henin, gelek millet wê derê henin. Helwestê wana çi şewana ye? Yani hêla etnîkî ve cudabûnek heye yan hê jî dîn derbast be? Çi esas digirin millet? Yan jî her komek nabêje êdî em vegerin ser halê xwe xwe ra çareseriyê bibînin. Tam piştê şorişa jinjiyan azadî goranekî qûl li Îranê çêbû. Ne tenê nav îranê de nav dewleta îranê goranekî nav opozisyona îran jî çêbû opozisyona îran wan netewên bindestin jinin ciwanin xwênkarin karkerin ketkarin wana hemû opozisyona îran berê wana pir parça parça bûn Ama piştê şorişa jinjiyan azadî niha ew opozisyon xwe girê dide yanî jêr çetrekî dixwaze xwe girê bide niha jî mesela wekî mîna kongrekî hatiye çêkirin li derve sinûrên Îranê dibêjin Kongre Azadiya Îranê ew Kongre Azadiya Îranê her netewekî nav wê cêdigire پر کسین اکادمیسین پر کسین کو ناودنگین کسی کو برجی مثلا ایرانی ده رفرم خواست بودن پشت پروبلم کشی وانا در کتی هاتن در و ایران نه ناوی کنگره ده جدگرن یعنی بشوازی کی نه اپوزیسیون ایرانی اپوزیسیون کو نه مونارکیسته نه کمارا اسلامی دخوازه بلکی کماری کی دموکراتیک جبو ایران دخوازه وانا نه ناو کنگره کی هدی خود گرن مثلا ملی چپ ده هزن کمالایتی هز جنا هز جوانا هزن چپگیر نه خود ناو خود خو ارگانیزه دکن خو برخستن دکن یعنی از دخوازم ببیشم پشت و شورش جنجیان آزادی یکیتی کی ناو گلان چه بویه و نه تنه ناو گلن بندست لإیرانه ناو هزن جواکی کل ایرانه گهرانه کی دموکراتیک نه هندرین ایران دخوازن وانا هدی هاتن جمع هفو دخوازن اپوزیسیونه کی یک پارچه چکن کو او اپوزیسیون تشتکی گرنگ هست یعنی او اپوزیسیون هلی کی گرنگ گرتیه دسته خواه یک نه او شر نخوازه شر ناو برا بیان نخواش بکن برای مصاب سکنش برکو برفرهم نخواش بکنش برای لی درباره شهر انجام و روش ایرانیان ها براستی ام باش آگاه دار بود سپاسیا ویدکم ما مثلا aynı tarzı وگرن باکور نه و دریجی شرکی دم دریج شرکی گران
نزی 2 ساله شرجه ما ام بیشن سکنیه لی مذاکره هبون هفدیتن هبون براستی جی گلک استرس گلک تنگاسی گیشت انجام جین قانون درکتن هنک ویا رخنت کن هنک بس نابینن هنک دبیشن تمام گاوه که یکمینه افجی سرچاوا لی پیدر پی ایدی نها باکور ام روشا چاد بین هیلا مثلا اون شردارن حرمی جو ناس دکن روشا بوری روشا جواکی روشا سیاسی پشتی ویا گلو ام بیش ملت چوا خو سر راست بکه لیوت هفگره که نوز یا سیاسی او پتانسیل و هیه چیه اون کار نکی به منظر مرا پیشکش بکن İşte 5 salı davida em zanın giş em evkin şahidin em xajiyane meditiye revşa Bakur çevaya devleti dema gund vala kirin em bejin aburiya Bakur roxand u geleme koçber bun penaver bun ketin bajarı metropola u sarı Avrupa'yı bune penaver İro pişti em bejin 2 salı pivajoya gnu despekiriye gel bineki zede sakur rastı helde li gel ve evkeji disa fikare gel hene levra gel işte kud xaza be em hene em jivaki herkesi nave xaz zamanı xad xazın em azadiya xad xazın em aştiyet xazın evaki demokratik jiyan bikin vina xoya azad em jiyan bikin eca İro işte çebuya ben vak serokatiye jî gotiye gavekî yekemîne gavekî mezin e lê yekemîn e gavekî destpêkek nû ye hêviyekî mezin dide lê sedem ku nehatiye diyar kirin hinek ewk hene em bêjin fikar hene hinek wisa van 5 sala de tiştê ku bêbawerî çêbûye او سری gelda tebliğ heviyek mezun çetke dibe ku henek teş zelal bibe geleme em bejin şovaki heremji başlamaya pır başlamaya xızanmaya başlamaya şu xo qayrana ka abori hebu tasira şerji hebu rast o em bejin tengazirjin siyasi ji hebun hayaninaha hem girdin hem sürgün hem tişt gelek tişt barasti ravşa millet dinav xateriye da ama naha eydi أنا كي راوش تقهره أمليد نور سياسة باكورجي هدي خطوبي هفدك كونغريان شيد كن ناف قال دقالك جمين شكرن فيروبي با أم دكارم ببيجن هدي قاوك إنه هرارة أف قانون جدار كذا حملة إنه قال دكارم بيجن جاردن خريب خاتشتان بك أو نشانة وهنن لقوروه نها هدي zihniyete beri dibe kuharandın zihniyete de şoreşek şu bu geldi bir şey yani bu sistema Türkiye'yi bu gelmeyi Bakur bejim şoreşek zihni dibi çebek u gor paradigma nu bikare xare xistim beke bikare hezaxa derxine holi jbona ku em bejin em ji xada ji wari xada bajarê xwe gundê xwe zozanê xwe da em hene em vî bi nasnama xwe bi rengê xwe bidin jiyandin eğer ev rengi erdnigariya me derkeve wî demê kî bê ev ê bêje ez çûm dîlana wan dîlanê da zimanekî şahiya xwe çêtkirin ew ziman me pirsî kîjan ziman e yan jî ew strana wê dîlanê da dihat gotin govendê da dihat gotin kî bû aliyê kî ve hatibû nivîsandin ser vî divê bikeve evkî jiyanê و بین نویساندن بین لیکورین کردن گل هر واره جیانه دا جنوبا هلبرینه ایدی انسان زانیار در کبن پیش ایدی پیشنگی که راست واره سیاست لگال دا بکرن بهتر از باورم اوی رونایی که مزن بده باکور و باکور هر وها همون کردستان و روجلاتا ناوین هیویامه خورده بله ماموسته سایت keskin دکتر سیاستی بله نها و میوانی من گذاری کنم براستی من دخواست امپیشی روجاواج گذاری بکنم و در هنه تکنیکی هلا تکنیکی یا اینترنت پروبلم هیا حرگا و باید چیده به لی از ویاد خازم جنابی تب برسم نها امدید نر حیانی نها هم لروجاوا هم باکور حیا بگره لروجلات جوسایه همو مسئله کرد بریا سلاح هم بیش دهات چرا سر کرن کردان جی هم بیشن بریا سلاحی دوز دکر
devletin serbest ام بجن گاوا کو بری خدا کردا silah بکاردانین ama ev 2 sal 3 sal ام بجن ve tarihe da edi Kurdji hamleyin siyasi bekartinin dixazin ve re bijberin ام بجن Amerika Trump evqasi zexte xukir کو Kurd şer bikin hember İranê de Kurd gotin embriya siyasi peşi ve alternatif edin ber çava disa Rojava û Bakur jî em aynı tiştî dibînin Haya bigre başûr jî destekariye de hem perçeyedin hêla siyasî hem jî têkiliye xwe Iraqê gelek vê derê ji muşkila heye mesela Kerkûkê nizam mer referandum ona ama bir riya siyasî müzakereyan em bêjin dixwaze vê çareser bike tu vêya di dîroka Kurdistanê de rewşeka çawa dibînî vê guherinê yani jî mamoste hêla teknîk em bêjin hêla deng ve herhalde muşkilayê heye em wer serrast bikin wekî manî ziman giringî yani heyena civata Kurd ji hêla şerva êdî alternatîfê ya modelekî nû diceribinin siyaset jî gelek şert û merca dixwaze ji bo hûn siyasetê bikin gerek hin derfetê we hebin diyarek û civata Kurd ev derfet derxistine hevala mercem tu çi dibêjî yani ji ber ku heyanî niha mesela تو alternatifek ve tünebû hemû serok rêberên Kurdan digotin em riya siyasetê dixwazim Rojhilatê Kurdistanê bi taybetî partiya ev digotin Rêzdar Qasîmov jî em zanin Komala jî em zanin QDP em bêjin rêveberê wê dinî ew derfet tünebûn ama îro wekî tiştek tê xwe yanî بله یعنی سدەی 20 سدەی بەرخۆدانە کورد بوو ji bo زیندومان لە عێراقê لە تورکیە لە ئیرانê لە سووریە ji ber ku nastamame de hadîn karkirin Kurd parça parça bû îradekî hebû ku Kurd newekî hêzekî siyasî bêdîtin Kurd newekî hêzekî wekî gelekî ku gerek mafê vî hebe bêdîtin îradekî hebû ku Kurdan navan sîstemên dewlet netewê de bihelînin yani ê Kurd jî berxwe Kurd hem milê leşkerî berxwe ji ber ku dihat qetil kirin bombebarana şîmyayî dihat îdam kirin dihat qetlam kirdin qetlama Dirsîm bombebarana şîmyaya Helepçe îdamên li Îranê her dem berdewam bûye sed sal berê de ji bo vê jî Kurd ji bo zîndûman şer dekir ê zîndûma Kurd zîndûma nekaribûn înkar bikin niha jî دیزاینێکی نوێ لە ڕۆژهەڵاتە ناوی چێ دەبێت نەها کورد ئیدی نەوەکی تەنێ پلاتفۆرمێکی لەشکری ji ber ku hebûna xwe îspat kiriye kes nekare hebûna Kurd înkar bike niha êdî Kurd wek platformekî siyasî li rojhelata navîn bi proje û paradîgmayekî demokratîk dikewe pêş projeyê wî heye paradigmayekî vî heye mesela berê de Kurd tenê milê teolojî ew dikir xwe zîndû dihêj ji ber ku pêwîstî hebû tu gerek bû milê teolojî xwe bi hêz bikey ji ber ku îrada siyasiya te înkar hatibû înkarkirin sedê 20 de ama sedê 21 êdî Kurd wekî îradekî siyasî dixwaze derbikeve ji ber ku niha hem milê dîplomasî de Kurd pêşketiye hem milê birêxistinbûn de Kurd pêşketiye em mînakekî bidem rojhelata navîn de Xeze hat qetlamkirin hemû dinya bi Xeze rabû ئەمما نەکاربوو بەرخوا بدە ji ber ku xwe bi xwe navxweda rêxistinekî wisa ku li Kurdistanê bi deyan salan hatibû çêkirin çê nebûbû ê hêrişê ser Rojava çêbû heman destûra heman qetleam bû li ser Rojavayê Kurdistanê emma gelek Kurd rabû ji ber ku gelekî hûşyar bû gelek bû yekêtiye milê hûşyariya yekêtiya neteweyî milê xwe birêxistin kirin milê organîze kirin xwepişandanên ku li Ewropa çêbûn li Kurdistanê çêbûn projeyê ku li Bakurê Kurdistanê derekî ji bo siyaseta demokratîk hat vekirin wana hemû pointên pozitif ji bo Kurdistan bûn û Kurdistan karibû der ji bo siyaseta demokratîk veke Kurdistan ew dervekir dijminê we nekiriye dewlet neteweyên rojhelata navîn ew derve nekiriye Kurdistan bi xwe bi rencê xwe bi xwe birêxistinkirin bi hûşmendiya xwe bi ku paradigmayekî demokratîk projeyekî demokratîk pêşkeşa qeyranê rojhelata navîn bike karibû xwe wekî akterekî siyasî li navçe de nîşan bide ev rêxistinbûna qal dikin rêxistinbûna tamam partî ji henin hêzên siyasî ji henin lê belê gel vê derê roleke mezin dîlîze yani mesela rêxistinbûna ji ber ku gel mesela em bêjin berê Partiya Kurda hembû tiştek digot gel awaya bawer nedikir digot hêza vê partiyê tune yan jî em bêjin otorîteyê me ne temsîlê me ne gorî dewleta tevdigerin ama vê gavê em bêjin mesela Rojava da wekî wanî ziman gel vê derê rêxistinê de xwedan roleke mezin e rewşegal çawa dinir bû ji ber ku xwe parastin
استراتژیا خۆپاراستن هوشمندیە چاوە ئەم لە خۆپاراستن ژی بنەرین ژە کوردستان گۆڕان بەسەر بیدا چێبوویە ئەیدی خۆپاراستن ئەم تەنێ ملێ لەشکری نابینین خۆپاراستن گەلێک و خۆ بەڕێخستن کردبە دکارە خۆ بپارێزە ji بۆ وی من مەسەلا میناکا غەزەدا گەلێک کورد خۆ بەڕێخستن کردی بوو کاربوو خۆ بپارێزە کاربوو ناوچەیەن و کورد ناوێدا هەنە لە ڕۆژاوای کوردستان بپاراستن ینی بەڕاستیژی هات پاراستن ئەرێ ناوچەیەک و عەرەب بوون ئەو بوون ملێ خۆسەریدە هەنێکی ئەو بوون ئەمە گەل ڕابوو گوت دوو بە ئیزافەی دوو دبە یەک گوت ئەم یەکین ینی هەر دەرێ کوردستان گەرەکەم بزانبین هێرشا سەر ڕۆژاوا چێبوو بێ دەرێدە لە ڕۆژهەڵاتە کوردستان لە کرماشان و ئیلام قەتڵاومێکی مەزن چێبوو ئەما گەلێ ڕۆژهەڵات بەوی هۆشمەندی و هێرش سەر ڕۆژاوا هەیە هەموو ملێ خۆدان ڕۆژاوا وتن تەمام ئەرێ ئیران قەتڵام دەکە ئەمانەها ڕۆژاوا بچەمە هەمیا دەچین مثلا باکوورە کوردستان بە هەمان شێوازێ ئەو هوشیاریە سیاسی هوشیاریە نەتەوەی ئەو خۆپاراستنە ینی ئیدی جوواک خۆ دەپارێزە ئیدی جوواکێک و ملێ سیاسی دە پێشکەتیە ملێ دیپلۆماسی دە پێشکەتیە خۆ بەڕۆژ کریە خۆ ئەکتیڤ کریە ئەوژی بەڕاستی ڕەنجێکی مەزن هاتیە داینج بۆ ویتشتێم گەرەک ببینین جە زیندانان ڕەنجێکی مەزن سەرۆکایەتی بە لێگەڕینە خوا بە لێگەڕین بە حقیقەتا کوردستان ینی ڕێبەرێکی لە کوردستان هەیە ئۆنتۆلۆژیا کورد هات نویساندی هەتا نەها ئۆنتۆلۆژیا کورد نهاتبوو نویساندە ji بۆ وی کوردە ئیرۆ کوردێکی هوشیارە بۆ ویژی دکارە سیاسەتا دموکراتیک لە ڕۆژهەڵاتە ناوین پێش بخەش بۆکو نەبە کارتێکی ژبەرک و نەها زلهێزن لە جیهانە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین تەنێ دەخوازن هێزێک و هەنە وەکی پرۆکسیە خۆ بکاربێنن ئەما کورد وێ چاقێ دەمەدیت هەڵبیستا ڕۆژهەڵاتە کوردستان هەمبەر ترامپ کو هەر کات دەخواست کووردا بکاربێنە ئیران لێ دەخست دەخواست کووردا پرۆڤۆکاسیۆن چە بکە ترامپ دەگوت من چەکدایە کووردا درەوان دەکردن کورد پرۆڤۆکاسیۆن دەکردن و کورد مداخلە بکە بێشەڕێدا ئەما کورد جبەرک و سیاسی بوو گرتنێکی چێکردن کوالیسیۆنێکی هەم پارتیان سیاسی چێکردن و گەلێ مەی ڕۆژهەڵاتە کوردستانجی پڕ هوشیار و پڕ سیاسی نزیکە وێشەڕێبوون ومەدید ئەگەر وسانە بە گەلۆ نەها ئیران ئەگەر مەسەلا ڕۆژهەڵاتە کوردستان وێشەڕێدا مداخلێکی چەکداری کردبا کی دەبێژە نەها قەتڵعامێکی مەزن لە ڕۆژهەڵاتە کوردستان چێ نەبوو باشبەرک و ئێران نەها ئیدی مزاکرە لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل دەکە ji bo vî dibêjim gelek û qas hûşiyar e xwe berêxistin kiriye dikare kar jî biguhorêne yanî dikare ew ji ber ku wana me wekî platformekî leşkerî tene debîrin ema ew gel dikare bibêje ez ne tene platformekî leşkerî me ez platformekî siyasî me ez gelekî siyasî me û hiqûqê siyaseta demokratîk dixwazim em vegerin rojava hevala sema Bağdaş belê hêvîdarim vê gavê hêla teknîkî her çiqasî tengasiya bin jî eger em bikarbin têkildar bibin em ê tevgudarî bikin berê niha Rojavayê Kurdistanê çendek berî vêya em bêjin meselê hevdîtinê entegrasyonê nekî lez bûne wextekî qala xitmandinê dikirin ama vê gavê em dinêrin hin gav tên avîtin cara dawîn Rêzdar Mazlûm Abdî û Ahmed Şara jî hevdîtin pêkanîn û lê aliyê dinê em dinêrin hin provokasyon tengasî jî henin bi taybetî wexta vegera serê kaniyê me dîtin lê gelek bûyer mesele henin hem erênî û neyînî nav xwe da derbar vê de jî tê me agahdar bikî kerem ke deng tê gelo mixabin deng naçe derê belê berî deng tê em gudarî bikin mixabin ev hêla teknîkî li Rojava hergav problem e ji ber ku wê derê em bêjin benesaziya enerjiyê bi taybetî 2000 sala 2024 hêla dewleta Tirkiye ve hate bombebaran kirin Ewropê ve evaya nehatiye serrast kirin gerek em vêya bizanibin ji ber ku em jî carna wê derê têkildar dibin semîner didin bi riya online mixabin ev mesele hê jî nehatiye çareserkirin tenê jenerator û tiştê din tên bikaranîn belê em vegerin Britanya mamoste Saîd Keskin mamoste dengê bitê xêratî mamoste belê gerek spas mamoste ez pirsa min eger te girtibe ez naxwazim dubare bikim kerem ke ez pêjî de gerek spasiya we dikim deng vedide dengê min deng vedide belê
سپاسیا و دکم بو میوانداریه هر وها پیروزی لو دکم جبونا نوچه تیوی هیویدارم نوچه تیوی ببه دنگ نتوامه لتوا جیهانی و دایبتی لناف هر چابش کردستان دا بله وکی ام دبینن وکی و پرسیار کر وکی تماشوان ما وکی بش دنگ مود گرلو باشه بله دی دیروکا کردستان دا ام دبینن لهچا بش کردستان دا سرهلدان چی بونه اف سرهلدانانا مجبور بونه دولت داگیرکر ولی کرنه دبیا گلی ما بچکداری رابه خوب پاريزه اف چکداریا سالا 1806 لبابان بسروکاتی عبدالرحمن پاشای بابان دست پیدا که حتی نیته حتی ملا سلیم بتلیسی که هی کمارا ترکیه نهات یا دامزراندنی هی هر سه بش کردستان باکور باشور و روش آوا هف جدا نبونه بین امپراتوریا عثمانی ده 100 ساله کی در باز دبه به سرهلدان این چکداری لیبلی ناگیجه چی داری دا وکی که ام دبینن د کومارا ترکیه چید به دما کومار دا دما پیمانا سفر دا دیسا ام دبینن سرهلدان چیدن حتی نیته د گهیجه کومارا ترکیه کو چید به لوزان پشتی لوزانی دیسا حتی نی سال 1938 کو داویه دا سرهلدانا درسمیه و ام دبینن به کمکجیه کی و درباز ده به چنابه ام دبینن دما سرهلدانا باشور کردستان چید بیتن حتی نی 1975 دا شکست دخواه جاره قادری به سیاست و تشتک به دست و نایه لی ام دبینن لسال 1973 حتی 2024 سرهلدانه که مدرن لباکوری کردستان که باندورا خواه لبش روش آوا باشور و رجلات کردستان دیگه سرهلده ام دبینن که دیگه دخوازه سال 1988 دا دما محمد علی بیران دچه دف سروکاتیا هفگیره دخوازه هف پیوین بکه و هف پیوین را ده دیار کنه دخوازن پرسگره که کرد به آوه که آشتیانه چاره سری ببه مجال تی نه داینه نه هیزن خودان باندور لجیهانی دا نه هیزن داگیرکرین حریمه نخوازن پرسگره که کرد به آوه که سیاسی و آشتیانه به چاره سر کرنه چندین جار سال 1993 دا سال 1980 دا سال 2000 دا 2050 دا 2009 دا 2013 حتی 2015 دا دوای دا 10 سال گران شد که ام دبینن ایرو اف 2024 دا که دما دست بکریه که برز اوجالان و ام دبینن تفگیر آزادی کردستانه که دست آوی که دخوازه به وی پیواجوی به آوائی که آشتیانه چاره سر بکن به آوائی که آشتیانه چاره سر کرنا بیا جبر که دولتی داگیر کرد گلی حریمه وکی دیگه ها سیاسی دا دبیشن اندوکترینیشن یعنی گلی خواه واسه شرطلاندرما که ترکی دبینه گرنه برانبری کشه کرد دبیا اف پرسکریکا کرد کشه کرد با آوائی که بهت چاره سر کرنه به پینگاو یعنی پینگاو اگر به پینگاو نبه همیتش ویب جاره کیوان ناچه با امیناکا کی بدن دمیناک انگلیز و ایرلندیا دا ایرلندیا نک ایرلندا باکورتنی ایرلندا همیدا ده سال 1200 دا بریتانیا انگلستان ایرلندای داگیر دکه اردوان داگیر دکه حتی نی سال 1500 دا ایدی شاه بریتانیا و شاه ایرلندا جد به حساب کرنه دی سال 1780 دا بریتانیا تینه چه دکه دموگرافیا باکور ایرلندای دگورینه بچه آوائی انگلیز و سکوتا دبه لوی داره دا ارده دده وانا ارده ایرلندیا دده وانا و سکوتیا و انگلیزا لوی داره تینه جیگر دکه اوی کو جبر کو خلق ایرلندای همی کاتولیک بون یعنی خریستیان کاتولیک بون و بریتانیا لانگلستان دا و سکوتلندای پرانیا وانا چی بون؟ پروتستان بون هینان پروتستان برن باکور دا
دا جیگر کرن لبلی ام دبینن د پیواژوی دا دگهیجه تا سال 1960 دا دیدی با آوه کی زیده باکور ایرلندا که بن دست انگلستان دانه و پریگ وانا زندانی کرنه اف زندانی لوی داره دا یعنی تینن دولت بریتانیا دخوازه جلی یونیفورمی لوانا بکه اوانا بر خود دن لبرناکن تینن بطانیا داویزن سرخوه بناوی سرهردانا بطانیا یا تی دست نشانکرن دیروکا بریتانیا و دیروکا ایرلندا دا لیبلی امتینه حتی تی مذاکره دا وکی پیواژو آشتیه دا پیواژو آشتیه دزانی چند روزات بردوام دکه 700 روزه بردوام دکه د نابینا شینفین ارتشا یعنی ارتشا کماری خاص ایرلندی او دولت بریتانیا دا او دولت ایرلندا یا باشور کمار ایرلندا 700 روز بردوام دکه لی لوی دایره خاله کی بالکش هیا او خاله بالکش هزکا بیانی چافدیره نابینکاره جاب سیایه او کیه جورج میشله که سناتور امریکیه و جبرکو گلک ایرلندی نزدیکا به میلیونن یعنی 10 میلیون 20 میلیون ایرلندی لامریکا دا هنه او خدان سیاست دا ناف سیاست دا رولک وانه گرنگ هیا اوا چاودیرن ام بین وگر مثلا کردستانی مثلا باکور کردستانی و باندورا ویا ایرو اف پیواژوها که هاتیه دست بکرن به پینگا جی هندیه بله اف یاسایا درکتیه اف تشتک دولتا ترکیه دبیجه تت تشتکی مروف دبینه که بو مثلا پرسگری که کردوی چاره سر ببه و آشتیه کی بهیتن و به آشتیه برا بکه و مافی همی کسی بدابین کرنی ایدا اف خالانا نینن لی خاله که گرنگ هیا که اف خاله که دی شروان گریلاین تغییر آزادیه دی به پنگاو دی بچن ل ترکیه دا لباکور کردستان دا دی مجالا وی هبه که او بهنه آزاد بکارون به ماوه که دنی دا تبی سیاستی بون اوا یا دیدیا نزدیکا 4000 و حتی 10,000 زندانی سیاسی هنه دی وگرن دناوا باکور کردستان دا دناف ترکیه دا دی گل مالباتا اوانا همی هاتنه پرورده کنی پرورده اکوانه سیاسی هیا پرورده اکوانه باورمندی هیا بیردوزی هیا و اوانا به 30 ساله مانه زندان دا تسلیم چوک ندانینه بر دولته آلیه دنی دا به 10,000 100,000 به میلیونه گنی مل دیاسپورا هیا یه هیا 40 ساله یه هیا 50 ساله یه هیا 30 ساله درکت یا لی بلی ما فی خواه دستی بر ندایه زانستا خواه پیش تا بریه دا آلی اکادمی دا دا آلی هنر دا آلی زانین دا آلی نوچگیهانی دا آلی روزنامه‌وانی دا گیهیشت یا آستا برند نکاف هم دبینن اوه وکی رونسانس کیه لکردستان دا اگر اوانا وگرن لباکور کردستان دا او پیواجوه که حاتیت چه کرنه حاتیت دست بکرنه و هر وها پارتیا دمه پارتیا هرمین دموکراتیک و هر وها سازی ندولتی که سیویلن لباکور کردستان دا و سندیکانن یکیتیا ماموستانه یکیتیا خواندکارانه یکیتیا سازکارانه یکیتیا پارزارانه یکیتیا ماموستانه هر وسا هر وکی دن و ام دبینن اوه همی وکی رونسانسه که وکی روشنگریه که دی وگره دنابا گلی کرده دنابا کردستان دنابا رایا بشتیا ترکیه خدا جی هر وها دی ولی بهتن که ماموسته دینی بتته ماموسته جبونا آشتیه جبونا براتیه جبونا یک وکهویه و جبونا مافی وکهویه دی بکاروه پیواژوی با آوایی که ارینی پوزیتیف بر و پیش ببه اما دیتا لوکوموتیف جبرکو ماموسته سعید کسکی بله ماموسته ببوره یعنی تباش دست بکر از خازم نکی تو بین ودی و داری جنب پرسن نکی ام به هر رام بجن نقاش بکن باشتره بلا بله یعنی برا نبه سمیناره که امزان هیلا اکادمیه و هین سمیناره دست بکر حیات داویشه دبینی سر چاوا بله از خازم جبر کو گرینگی آگاهی و درباره مثلا ایرلندای
موديل اندنجي بفي اوي هنن بله موديل اندنجي بفي اوي هنن ام ويا نقاش بكن ل ام فيجرن روجافا فيغافي هيفيدارم كونتاكت ما تشي به هوالا سم آماده سما bağdaş denge بله دنگته بله سرچاوا denge te vecareti dimenj baştene xuyane kerem em te gudar bikin eğer te pirsam bîste be kerem ke hema vor dest pê bike تمام شب باش ورا اشترى وتحمل ميفاني ايجو يورو بتاع حازب بونا راستي يعني نرخاندني حماها بالاجي نشان ددن جو ايرو ام راستي لحرشا برشين كردستان ام كرد بيفاجويك ديروكي دي درباستي بن بيفاجويا چارا نوسا مي قلي كرد لحرشا برشين كردستان ويكشي وازيبه حرشا برشين كردستان دبي اصيدا تكوشينك راستي بهم بادكن ام جي ايرو روجافا بلكي يعني روجافا برشين حريف چوكه لراستی جبو هر سی پارچه دیجی گرینگیا خواه بو سمبولیک بو و پیشنکتی خورد کرد و رولا روجاوا جی امزانه جی پر سرانسری جیهانی جی جبو کرد دوزا کرد جبو از بیجم تکوشینا کرد دموکراسی جیهانی جی بلا بون ها ایرو راستی هم دسوری ده پیواجویک دیروکی در باس بن پیواجویا یعنی شوازه سوریا پیشروجی و پیشرنگی به دناف في يعني في بيفاجوي دي ايرو روشا انتجراسيوني يعني امزانن جود بيستو نهيج ديد اتفاق بيكاد او انجام اتفاقات بيكاني بلكي ام حمد قالك جماجي جينا رازيبو ليد انجام ديجي اتفاقي قديرو كيبو بوجارا يكمين دنابا وام بيجن جهتك فرمي ايرو دسوري دو اتفاق تشيبو اجبر براسي ابنيزي حفت مهايق واف كارو خبات للسيرفي انتجراسيوني تيكرن ام بيجن اف انتجراسيونك ديمقراطيكا ام نكارن بيجن انتجراسيونك ديمقراطيكا يرو اتفاقيك خال وهنا او خال بيكتين بيجمان يعني حتى اصدق باشي اف انتجراسيون شيبون الجور خالق وحرد واليجي لسر هفكرنا هجان بيجن الاليه لشكريبه ام بيجن الاليه اصايشا هندرين به دمليري ببريده ام تكارن بيجن حتى استا حشتي نوتيجي راسي اف انتجراسيون تشيبونه يعني بداوي يجيبونه هنك تشتين يجو حتى انها راسي شارة سر نبونه هنا بلكي ام حرتم جيجبوينا حملك لسر اصلا بيشتي جيهاني جي تشيبو مثلا مني يبهجيبون انها مثلا زانين جهينه يعني ابجي هين قفتبو تنكرن هين هبديتن تشيدبن هن نقاش لسر تنكرن ومشوات قريبا راسي بعد سكفتيا بباريزن مشوات قريبا بعد سكفتيا مسوگر بکن جبر بین ها هوا کار سما خبات bağdaş. به چارچوبه از خازم تایبتی و خالی درباس نبی مثلا نها هنه کی هفدیتن گرو گرمن yani ve gave ravşaka embejin dinav naqaş edaya ravşa embejin tevgara jinan çawayı yekşi hela perverde içiye و yekşi temsiliyeta nasnameyi ya kurda çı asteda mesela tişte kun dibejin hela entegrasyonu ve tişte ku peş tekevin perani kare bürokratikin evaya çarasarya wan hesane le ya esas نتوا کرد ملت کرد او رژیم چه قاسی قبول که به زمان خو به ریخستنا خو به سازی و دزگاه خو به امبیجن سیاست خو و هلی و هندکارن مثلا آگاهی بدن بله يعني هذا درباري يبهجد رصيد شورش روجافاد برفضانا بو يبهجك الجهاني قشتي حمي بلابو نتهن جبو جنين كرد جبو جنين انترناسيونال جبو جنين روجلاتا نافين يعني يبهجد كاريبو دستورا فباراستنا جن بيش بخر واف جبو حمو تفقرين جنجي فديقرين ديك مزنبو جبر فيد في بيفاجويد راسي انها نقبول كرنك هي يعني ام بيجن نبيجن ام ايرود الين بلكي بشكل كي جودات فكرين ام لسر بروجاكي ديمقراطيك بران هبونا جن هبونا اولا هبونا جوانا اليه ديجي بلكي ام حمجي تزانن خودي تش از بيجم هش من دينه ناز احمد يخوا هبون قال لك تش راسي برفدانك مازال ام تكاريبون قزن مثلا ام بيجن دستياجن تشتقدنا في حكومة الدستياجن تنبو ليد انجامتي كوشينا هات كرن ما قريب دستياجن دهندري سازيك اي حكومة دبجيبك بحمو كارمندين خوا بحمو اوفيسين قريداين خوا نها مسألة بجي حتى نها راسينا هات يجار سر كرن ده انجام اوي ديجي حملاك لسر اسطا جيهاني هات كرن
حمد بن سلوغانا ام حمويه بجينا قال لك تشجريد في اليد تشيبو قال لك نامه هاتن شاندن جي قال لك ولاتان قال لك سفاراتان اب هش راسي بدوزك ناف بشتي وضغط كي تشيبك لها وانا كده دسبيك دراسي زحمتي هبون ان بيا بجي قال لك جي خدنا دسيا خو باراستيني نقري لان هاد انجامي او حملات شيبون مداخله هناك دولتين ايجو راسيرو فدي باندورن جي تاثير دكن انها وقت شارنوس بده تي بيشنيار كرل سرويني قاشتي كرل بو او وك هيز كيت هايبات الديجيتالولي نافا دسيا اهندورين دجي خو بقرن واف اواكي هبونا يا بجيد باريز سازيان غريداي يا بجي هبونا از بجم حمو يا بجي الحمو دفرن يجو انها خبجي كرنت شواكي تي باراستن انها اف تاني قاش كرن جرك باروجين بيشياما هفديتن شي ببن حاضر بونا وزارتا باراستني واهندورين اف تشبيني قاش كرن اف بيشنيارد اليمت جيتي قبول كرن جبر بويرن بي ام هبونا يبهجيد باريزن اف وك خالتي راستي تكرن ده مسألة مني سازين اداري ده يعني بريجي ام حرتم جيد بجن بلكي البو فلسفه ام سري كار جيتكن امد هندري دولتي دي تشاوا خبري خصن بكن راس بلكي بشكي مزن دنا سازين دولتي ده انتجربونا دي كارو خباتن خدكن لهين اوجي داوينا بونا مسألة ميكانيزم وين مسألة ازبيجم مديريات يعني قريداي وين ابنها كارو خبات تكرن لإيرون دروجا بعد قابت قالك جرين جنوب ده انشاء كرن جنوب ده ام تشاوا سازين بارتيين سازين قني جواكي يجو ايرو راسي بلكي هبالين ما جيبال كشان سري تجيبال كشان سري جواكي ديمقراطي كم تشاوا ابابكن انها خباتن انشاء لسر اسك مزنتي كرن ده مسألة زمان ده امزانن يعني راسي بلكي برسومي اس زائق ودركات ده اليكي مزند بمر الي كاربو بو ايرو ام لسر اصلا سوري حمو كردن لحر دفري سوري ام تقارن باواكي رخصنا واتشي بكن كومرين واتشي بكن بزمانين فبخوين الناس تشتێکی تایبەت بپرسم نها ji ber ku him temaşevanê me jî bizanbin him ez xwe jî dixwazim bizanbin piştî vê pêvajoyê tamam em zanin zanîngehê de hê ders kurdî tên dayîn dîsa dibistana ders kurdî tên dayîn ew ji mijara niqaş e lê di bürokrasiyê de vê gavê em bêjin daireyek Qamişloyê be yeke em bêjin Hesekê be wan dera hê bi Kurdî an Erebî yan ji ziman çawa zimanê rojane zimanê bürokrasiyê çawa dimeşe نان ها حرتش وك بريد مشى يعني انها سازيا ميل قامش دو شارداري حمل بور بري زمان عربي هبو كردي هبو جارنا بسي زمان هبو يعني بلكي بري دمتي برزقريك يعني زماني عربي هنك فانكيت تاغر كتن اللي بيشتي عنها او زماني كردي حمو سازيا ما البر لقامش لو حتى الحسكي حردو زمان كارتين يعني هم كردي هم عربي جيب كارتين باواك فرمي دوام بك يعني فرمي تي قبول كرن دوام مذاكريان ده ازواد خازم بيجم ان في غاوي باواك فيليه روج بي بكارم بيجن مثلا نا زمانه متني زمانه فرمي عربيه وذري مساله فرمي عربي باخون لحرمه ما كردي رهيه انا لا اجبرت ديت انها مثلا مساله ماتريال جي ام دبيجن جيك حتى توضح حبو ماتريال هي فجهر زمان كرديج نها حتى بصاله وحمو شاغرت ايدي بقشتي ماتريال فا بزمان كردي بخوينين يعني افيتي كوشين راسيل سر اسك بلند كارو خبات تيكرن هاد ملي نصنمي ما وك كرد راسي ام بيجن ام نبيجن حتى هبونا ما دسكفتين ما مثلا مي نتسوي زمان ما باواكي فرميد دستوري دنين قبول كرن يعني اكيد ازبيجم بريار بتريج اليه سرو كومار ويتيري نكي جبر بينها اف خبات كرن ام تشاوات قريبا بيشاروجي ده قوميتين دستوري ايجو دستورة دائمي سوريا دينا ام تشاوات كارن دور دجي خبقرن وام تشاوات كاري من راسيتي كوشين اقوني سياسي جبو زماني خوش بو ناس نامايا خوش بو تبليبونا مني سياسي دحما وايدا او تكوشين تكرن لي وبال كشان سري راسيهين او نقبول كرن هي يعني الاليه قالك اليه ده هي امنا بجن بلكي قابل مزنتين ابتن ازبجم هولدان هنا لي كسن بو ايجو نخوازن جي اف اتفاقي بيك بي كسين يقول خوازن ناكوفيان درخن بلكي بري چند روجا مسألة کوچبرین سریکانی بون با محمد بله از خواهم به تایبتی به مسئله کوچبران بپرسم لی ام هر گاو تمام آلی افرینی سرکت گیشت آرمانجا خودم گلک تنگاسیان ویش قبول دکن لی نها مسئله سریکانی در روجا و مده لی تشتکی دنجه ام بیشن وقت شهر گلک عربی ام بیشن رقای شامی حلبی هناك جبر آبوری هناك جبر شهر
دیسا دیرا زوری هاتن حرم کردان بجیبون لقامشو بجیبون لحسکی بجیبون لدیری بجیبون قالوا ایوانج ودگرن تنی ام بجن کرد ودگرن جی خو اویا چواتی چرا سرکن نقاش کردن يعني راستين ها ايجو بتسري وخبتقرن كوتشبرن ازوج بسريكاني وبرين هاش با عفرين بون نها قال لك كسين يلفرج حلب جدير الزور جرقة ايدي الفرمانة بجيبونه كارين فاتشيبونه يعني دفي مليدة او بيجن فقرا كوتشبرن يبو دمش ورشيد الفرب هاتن بيدك راستي تشكي ولو تنجبن ام شي بيجنها يعني حمو كسين يقود في هري معمد كوتشبربو ملتين ميرو جابا راستي شوازي دانو ستاندنا بواره خدي دركتنا الواره بدها كامبين هايد يعني وكسكي شوفانا وكسكي كوتشبر لينري تمام اما يعني تشتك بالراستي وقت ما نما اما يعني امن نافبرك بدني لاز تاني هفوك كده خازم برسم اما هيلا ديموغرافيك ام بيجن حريمي كردلين كردا بري كردا ددن نايلن كرد وگرن سر آخا خو لی ام بيجن عربي كودري سر آخا كردا بجيبونه هيلا ديموغرافيك فاوان مترسيك نينه راستا ها هنك امزانن يعني دنجام سياساتين بعزده قال لك جوهرتين ديموغرافيك تشيبو دمش ورشي ده جوهرتين تشيبو يعني انا او هو ولدان هنا دريبازين دستوري قانوني ده او قانونين در حق كردا جوهرتين ديموغرافيك يجو تشيبونه باواي كي بين سباسكرن السرواجي كارو خبات راسي تكرن لي ام بيجن او بويرن سري كاني در كتن راسي قال لك كسن يبو قسطنت لا كوبيا تشيكن تبيهبيه تشيكن ام نافبرك بدني دیسامی دوام بکن aynı ve müjari seri saat emi dis berdawam bikın ve gavin navberek ediniz spas çavatkum